Naon nya? Aing motor teh lagi sakit. Coba. Aing mana buleun. Bener. Spiona kaca. Digepak di dalam. Telepon dikunci deh. Aing mah. Pak Ahmad. Sanes. Pak Ahmad. Sanes. Pak Ahmad. Pak Ahmad unang aing mah. Abi bereskeun ieu Pak. Bumina Pak Ahmad di RT 15 malih mana? Aduh, aing si Bapak. Tuh di ditu Aing pakai tumbak ini nyebek hujan nyoba di tenggelan batu. Apa sih aing? Tuh Amat. unang ya walen amat. Oh, motor aing.